sakhiwo sakhiwo selibandla Melika Jericho kube sekuchubeka ke umsebenzi ukuthi kube nemlinzelo kulenkonzo kanti ke Dr. Archbishop Samson Hlatshwako bese sewugcoba umholi waleli bandla ukuthi sale abang Archbishop naye kanti ke lokhu kuyingqayizivela ke leli bandla lemaJericho njengoba kwekucala emlandweni walo leli bandla ukuthi kube ne-Archbishop njengoba yena ke Archbishop Khenya Kwezevulakade awekucala kuba kulesigaba ngikuthumela kuma-Israyeli esiveni lesihlubukako Vlakade uNkulunkulu ukuthumele kunaba bazalwane nje tingqondo tabo netinhloko tabo tinkulu akulula nje ukuthi uhamba ngikhapheni namhla bawuphakamisa kusasa bathi akushiyeni